Kaunti Meru itonete siasa cigita na mbere kugia mwanki itonete gukirikana tariki 16 kwina rutero arungi batongeretwe ni ura wari ngavana wa Meru Peter Gatira umunya na Kiraito Murungi na atongeria bangi ba Meru bariuga bakagita muchemano jwa thiri na ala mairi 3 na atwataganya tukona itaganya ngavana wa Meru augite akagita muchemano na ala antere cia Kamundi Stadium mtere Chegoji uri mutongeria kire thirikari ya mukathe Kawira Mwangaza ri ugebwa kukire mishemano yeje bwana Mutia ne buriku edi nyankiwa bu bwana Mandela ota angwenda kuwatiri wana muyumbo kwari wagembe centro menyana atitia mbunge ri wa ari yake ora mera murigene nacho enda kire chiba tikura mera murigene bakona kanto ikiria kuri na kugira family chio na wakare ndi mbunge abwide research yekwana atogologre miswanda mera netere Nairobi lakini muyumire kitana atogologre atogoria kura mirari kiriya kona kanya ko tethia ntu adiona kanya barabara ya muringeni o batarete kugura inya we mwarimu ka muyumba kwa kana warimu we mutangaza yo ka muyumba kana ka MC ka uma studio ke ochoka ringi kabisa ende mutana we to mwangu we na kana yangu to amwera no kedelea kutangwe yake ekiraenda ya bomona bwana achoke bunge ari mbunge kabisa veni point wengi ikirito na yatangaza mchana mo ithatu na winde na mechema na tena mururu ni kabisa lakini bwana Mandela kinyere abete banjire story ya Kiberi baya ko launch ya Kiberi mawa na ikaduli banjite Kiberi bana mpuru na ndo kaduli ata launch ra wake kana ke pro launch ra mekindori bonda ba ira wanagu angwa ndo bera rende manto embere ethai itu metesha tena chio veri na ndo bera mbero na bagondo kwando bagondo nyo tumira bubuwi yabe na maendeleo batiana yo embe yabe na manto yo veri utio yo tethia reta embe porque manda que se sini to arabia batori mbo yana batori terete batori ndamu riko bayo to twenjira ya grito enja bale cheta muibone ata liga na kore yo bato de gora gindigi tu na dene kore nene tu batu kubu waru kore ya to ananga pa station ya stima gara kuna mwankio kwa na embe grito ni chena ikiri pa station hiyo watu kwenda kuo tena thina nawe kuyembe lakini yembe agio to angono chaka mankura yo to ipindi bitena maana yo to thina wagorona ngabana Kawira ko gorona ngabana Kawira na oringiro guro orichia ori tete ngwe ranking ya bude kaito achupita na nyamu maga number 44 Real ni tere kondi ya number 43 na tedo me agura muntu gorango aga namba inyanya aga namba jelere we yo tura to itangwe na wo tingu weta chiatea waruta utingu yo harita wana Mandela ngo ndo kwa thirikari mama ingwene atane bayo na byo no bwa na byo 27 Mr. Mutia muchemanio jo kwerekana jo Kamundi Stadium jo ketho joleo muchemanio Kamundi nyumwa ita kwa mantango we batwe na tiyo akito kubudinya nyana ito na muchemanio ngwe batu tu ngwene utoka bwide muchemanio mimi tugenda la kubwide muchemanio kinyakyo megira adire chimebele bizito itware bana ngama tu ngwene totena thina na muchemanio buruku bwo bwana Mandela na bwana Mbaya kuno ugwa bena bwaba kato kuwa ba to na kutongo chi odari atane banjia kubide ka page 27 na bakaleti ite na kila no chindo ba tu kuibanga ya kuromba kura 27 ye kinya kutu kuwa mechemano ye tukana ni tembe utane na ye mbe akeme abia to reterete lakini kuwa to amanto yo odari kuya kuruma ngaba no to trangwe because for example wana kwenda kubide mechemano amaridha tu Sense Kawira Mwangaza na bangete kubida renovation again kama idatu kenda kichogo kya kari lete mwe idatu guma nchunguru wetanto be ya katro deep Mwanga chiefs camp kuna wabare kubwido na yukro mwara musasawa babu bana ndo etetrika kuba moyo takabochere kutanga kwa kangu kutamwanga dhuru nara babandi kubwigwa
kuma ntugeto moma kana weta monga lebina weta monga ka umone babandi kubwigwa ingaba no kubita kuna nendo abantu kwa bakatha bejete na abandi batho baka link obaka watete kebe centro na Isiolo njere kuma kwa kiambere kembere tamonga Isiolo batho babara ekore bweka bwigwa yes batho babara kuma stage kwa jilo tamonga kekiwe kwa lami kuma trobo tamonga na nyuma na nje mwito no bweka bwigwa ayo to kwada bechema no yoteri yoteri anto betu ita. Thank you bwana James Mutia. Na bomba lete bwana bwana baumba lete bwana mechona yo kwa ngota 16 yore bechema yo yoteri anto ita. Yes mechema yo kwa tando embe kito nacho yangi akubite bechema yo adoletera andoa leo kena bobia adoleterete yes kinyenga muringa ampe antuku atukuya leo kana nywaka omu akare wogu enyo wangu kanyo otenyira otira wangu muno kuge bwakuba mwisho James Mutia tuthirie irure ko baburu ari kuge bwakuba mwisho kwandareke motorekero ari tono tutachia tondo anichidirire oi baba ndiango jogen kave nyingi ndo bampaganya paka ndo beto bebe nande bera ebari ebe chonjo yes ibari ebe challenge ndo bate kutangwe odi mutende mwande kwa thirikari yes ndeta ndelenga na bindo na ndea na bio kwa gara kandi ngirikura kabisa wende ngirikura inde mwande kwa lakini yangu endobera bethe bakimenyanga bana kawira ngwene to kuitangana nketha ndena ungira ndo tukiona manto barabara tukiona manto ngombe tukwenda kuwithia manto insurance yes tukiona ngoja ndi bali kuendelea lakini yangu ndo bakikishira baba litenda thai yes muno ayumbe beto bege ombe bare mono kabira mira yetu yes bara mono kabira interest yetu babate ku design bamome obishini mama obishini ndo batilo kabakiba kuimpichinga bana na bongo bakuibithia rangi bali tia Burundi na Kenya yes kira kingibo nyende na Kenya utemo yumbe nyona kana kenamba yana nanga ni mode mo minjo ni pacho machoma cheki dogo baba ngikurichia buruba na bali yeti. Thank you bwana James Mutia tinda bwega babu mbele kuimpichinga bana bali sign bo mitene bwega sana bwana Mutia toko gaikwaria tokaria ntuko yonde nchamba Mungu twakaire munene thank you Mungu abariki sana barikiwa tinda bwega totito ramba ya tuongera totigere yangu